Om Swastiastu. Punapi gatra alet-alet. Bu. Oke. Astungkara sareng sami becek kena lan rahayu nggih. Wenten sana nenten ngeranjing niki alet-alet. Samian kanjeng, Bu. Nggih, samian ngeranjing nggih. Nggih, astungkara sampun sami presida ngerawuhin pemargi pepelajahan mangkin. Nggih, sedurung ngawiten pepelajahan mangkin, ngiring iraga asnas ngeras titi bakti dumun majeng ring ida sanyang widi mangda pemargi pepelajahan mangkin presida antar. Nggih, berdoa mulai. Ini puput. Biasanya mangke ngiring salam lan tepuk PPK Dumun nggih ketua kelas Juni Indayang pimpin Dumun sematone nggih. Nggih durus Juni. Nggih. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, biasa, hebat. Oke. Lantur, salam PPK Juli. Tepuk PPK mungkin. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tinggi, suksema. Sani makin ngiring iraga menggending Indonesia Raya Dumun ya, Ibu jadi share screen. Santos. Ya. Ampun kesinga alet-alet. Burung ya? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Burung deh, jantos. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku dari ibuku. Indonesia bersatu, lalu hidup bangsa rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya bangsa Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Ayo merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Halo. Ya merdeka, merdeka. Ya. Yang ku cinta. Kondenan. Jani marah ya si terus. Merdeka, Engke. hiduplah Indonesia Raya. Oke, tuh nah. Oke. Tolong di mute dulu nih. Oh, ya. Oh, nah.
Siapa itu? Nggih. Inggih alit-alit nika sampun semangat niki nggih nyarengin pepelajahan sani mangkin ngiring indayang lial-lial SD 1 Renon dumun nggih mangda alit-alit presida lebih semangat nggih. Indayang Juli tua kelas pimpin nggih. Nggih Bu. SDN 1 Renon sekolahku. Bersih. SDN 1 Renon sekolahku. Asri. SDN 1 Renon sekolahku yang indah. Sekolahku Lestari Jaya. Yeay. Sampun semangat. Semangat ya alet-alet. Yeay. Ibu sampun ngicenin alit-alit inde materi nggih Ibu sampun sabiaha ngering Google Classroom sareng ngering WA group nika sampun kepelajaran alit-alit. Sampun. Moga sareng sami niki sampun lajah nggih harus tetap semangat. Nggih minggu sane sampun lintang iraga sampun melajahin indek napi alit-alit. Aksara Reastra. Inggih patut iraga sampun melajahin indek aksara. Aksaranya nih aksara Reastra. Sira sanes kanton eling napi nika aksara Reastra. Aksara. Aksara tanpa angin surat bahasa Bali lumrah. Inggih Reva, coba diulang mungkin. Ulang lagi sekali Reva. Aksara Reastra. Aksara Sane anggo bahasa Bali lumrah. inggih aksara sane nganggen basa Bali lumrah sira sane presida malih nampenin mangga lebih lengkap lagi aksara Reastra ini kan api coba Juli. Aksara Reastra aksara sane kaanggen nyurat bahasa Bali lumrah. Inggih, patut bisa nika Reva juga sudah bisa nika sampun patut nggih. Juli sampun patut nika inde aksara Reastra inggih punika aksara sane kaanggen nyurat bahasa Bali lumrah. Tani mangkin jagi kelanturang malih inde aksara arda suara. Nggih, sedurung lanturang ke materi nggih Ibu jagi ngicenin ketujuan pepelajaran dumun nggih. Ketujuan pepelajaran nika sanika pertama menelaah aksara arda suara, sanika ping kalih menguraikan pengangge arda suara, sanika ping 3 mangga alit-alit presida menganalisis contoh aksara arda suara. Sanika ping 4 alit-alit mangga presida membuat kata dengan aksara arda suara. Sanika ping 5 mangga alit-alite presida mengevaluasi kata beraksara Bali. Sanika ping 6 nika alit-alit mangga presida menyimpulkan materi. Namin inde aksara arda suara. Nggih, sani mangkin Ibu jagi ngicenin alit-alit Pulau Pali pepelajahan nggih. Inde Pulau Pali mari jebos nika wenten menganalisis terus alit-alit meblik bagan sareng semetone miarsa yang video pembelajaran nggih. Nah, nika inde materi mangkin, nika inde aksara arda suara, nika wenten soro aksara Bali, aksara arda suara, wenten pengangge aksara Bali, lan kruna sani medageng aksara arda suara. Inggih malih jebos alit-alite mangda presida nyutetang nggih nyutetang materi napi sane sampun kepelajaran mangkin. Nggih sadurung lantur ring materi Ibu jagi ngicenin alit-alit wasana ma aksara Bali. Indayang alit-alite seleheng dumun wacana puniki wacan dumun nggih. Ibu kasih waktu alit-alite 5 menit muacen. Ibu jagi share screen cantos dumun nggih.
Jantosnya letalit. Oke, jantos sumun. Sampun kecinga, alet-alet. Belum, Bu. Belum. Belum. Bentar ya. Belum, Bu. Ini jantos sampun. Sampun kecinga, alet-alet. Belum. Udah. Sampun. Oke, sampun. Niki wenten wacana me aksara Bali, dayang andi alite wacan dumun nggih. Nah, niki. Sampun kesinga nggih? Sampun. Nggih, dayang wacan dumun wacana puniki nggih. Bu kasih waktu 5 menit. Terus Swastiastu. Coba Reva prasidang wacan nggih. Reva, Saya, Bu. nggih. Coba wacan. Mute, ya, ininya masih mute. Buka dulu mic-nya. Nggih, terus. Abian, di abiane ada pamula-mulaan. Pamula-mulaane ditumagene Magenepan. pan luire duren sala muah ane lenan. Nggih, coba Juli lanturan Juli. Nggih, Bu. Nggih. Abian. Di abiane ada pemula-mulaan. Pemula-mulaannya ditu megenepan. Luire, duren, sala, muah, ane, lenan. Jani, durene, subo, pada, mabuah. Buah ne liu
tur suba nasa I bapa tuni ngabe lakar keabian ditu iya ngai kubu ceni jani durene suba maulungan ulungane duduke abena ke kubu jani lega atine ngelah buah duren mani semengan lakar adepe kepeken. Nggih, suksema nggih Juli. Suksema Reva sampun presiden wacen nggih. Tani makin Ibu jagi mataken. Ibu jagi mataken. Ring wacana puniki napike alit-alit nyingaken nika wenten ke sesuratan pengangge aksara alit-alit. Ada Bu abian. Nggih, wenten kruna napi abian nggih. Nggih Nanio. Nggih. Kruna abian ngangge nanio. Wenten ke sani presida memberikan alasan kunapi niki kruna abian dados ngangge nanio. Dados nenten ngangge dados megantung, dados nenten sejajar mejajar sesuratane. Nggih, nggih sani. Wenten sani presida? Nggih. Yen ngenten makin Ibu jagi ngicenin alit-alit materi indek pepelajaran aksara ada suara nika berupa video pembelajaran indayang alit-alit teh piar sayang becikang mirengang turmia sayang nggih. Sampun kecinga? Durung Bu. Durung. Kecinga napi? Durung. 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 Jantos. Kecinga alit-alit? Durung Bu. Durung ya? Durung Bu. Sampun kecinga? Sampun, Bu. Durung Bu. Durung ya jantos teman Pak. Karya loading ya ki. Ayo Bu puter ya. Sampun ke pihak sayang, sampun kecinga alit-alit nih. Pun. Pon Bu. Sedurung. Aksara Bali salah satu aksara ini punika selesai aksara tradisi Indonesia dan kita di Pulau Bali. Aksara Bali pertama pun keanggotaan bahasa Bali. Kata-kata bahasa Bali. Ini ke pasang aksara Bali, ini punika ugar-ugar lan aksara kami keambian tur patut ke urang dia. Kita murat Inggih lanturan ring soroh aksara Bali. Aksara Bali wenten tigang soroh inggih punika aksara Wreasa, aksara Swalalita, lan aksara Mundri. Aksara Wreasa aksara Bali sanes
keanggen nyuratang basa Bali lumrah. Sami juga sambungan basa Kawi nyewa Sanskerta. Aksara rehat dari kedua aksara jajan. Aksara swara lito inggih punika aksara Bali sami jangkep kangge nyuratang basa Bali sami mawawa aksara wit saking basa Kawi lan basa Sanskerta. Aksara modhe inggih punika aksara kedhiapitan sami kaanggen nyerat campur selirit niaga doa-doa jiwa usaha utawi inggih pengurusan sampun utawi seilik-ilik kedhiapitan. Pengangge aksara Bali nika wonten ketiga inggih punika pengangge swara, pengangge ardhaswara lan pengangge pengangge swara wonten kalih inggih punika pengangge swara harsa utawi swara hendhek lan pengangge swara dinggo utawi swara panjang. Pengangge swara harsa punika kedhong swara a, ulung swara i, suku swara u, kaleng swara i, kaleng kedhong swara u, pepat swara o. Pengangge swara dinggo inggih ulusari swara i, suku ilut swara u, kaleng marepa swara i, pepat kedhong swara u, kaleng marepa kedhong swara u. Ring pengangge ardhaswara. Pengangge ardhaswara wonten papat inggih punika nada mawit saking swara ira, gantungan lo mawit saking gantungan buang utawi sabda mawit saking gantungan lo, jiwa suku kembung mawit saking swara. Pengangge tengah nika wonten papat. Jejak mawit saking aksara a, surang mawit saking aksara r, kisah mawit saking aksara a, lan adab-adab nika kaangge ngenang utawi negur aksara. Inggih makin lanturang ring aksara ardhaswara. Tapi nika aksara ardhaswara. Aksara ardhaswara mateges aksara setengah suara utawi semi vokal. Wonten papat aksara Bali sami kebaos aksara ardhaswara. Inggih punika ya, ra, la, wa. Kebaos setengah suara duani aksara ardhaswara punika metuwe wiguna kekalih presidio sekadi aksara wianjana lan aksara suara. Yen ke surat mejajar ipun pinaka wianjana utawi konsonan. Wangun nyanyi mangkeh sekadi jati mula. Inggih punika ya, ra, la, wa. Uratyang contoh resor punika. Wonten guna sang saya. Wibawa sang kala wah ketara. Ring sesuratan puniki maka sami ya, ra, la, wa punika pinaka wianjana utawi konsonan. Coba anak-anak perhatikan huruf yang berwarna kuning.
Jening ke surat gantung ipun pinang ke suara. Wang jadi wah dados pengangge ada suara ini punika nanio wo gantungan lo miwah gantungan wo utawi suku kembung. Uratnya soto reksor puniki. Benten sesuratan kuna tabio. Iko nganggen. Yo nyane satu. Wo nyane nganggen suku kembung. Lo nyane nganggen gantungan lo miwah lo gantungan lo. Aksara atau suara ringse suratan puniki dengan suara utawi vokal waktunya miwah dados gantungan atau suara. Mungkin yang contoh suratan sani uang. Guna sani mewarna barak tulisannya ini contoh sani uang. Surat guna tabio iwang ini ke surat menjajah. Tapia ingangin wo utawi tapia bisa ke ha. Iwang sesuratan satu iwang ini ke surat menjajah. Tadi satu utawi satu ke iwang. Tadi takut ke surat kemudian gantungan boy. Cara arti suaranya itu ke surat menggantung. Punika kan punika talari suratan suklo. Cuma ini surat suklo di surat menjajar ke iwang dan patut membantu. Dados gantungan lo sando. Iwang ini ke surat sandora. Patut sando kemudian gantungan lo. Ini membantu. Pelarapan kewentenan punika ugar-ugar sesuratane kadi puniki. Sanika pertama, seluire purnalingga kali pilih setunggal kecapnyane ada suara punika sekadi biasana. Ke surat menjajar. Iwang yakin ke surat menjajar. Jadi, jika kata dasarnya merupakan dua suku kata dan salah satu suku katanya adalah aksara arti suara, maka arti suaranya itu berfungsi sebagai biasana atau konsonan, jadi ditulis sejajar. Contohnya ini berat. Kuruna berat ketulis menjajar. Iwan ini ke surat menggantung sekali berat ke iwan. Sesuratan kuruna buin ngangin wo ke surat menjajar buin iwan ini ke surat menggantung sekali kesuratan sani mewarna barak putih. Kuruna buin ke surat ngangin gantungan wo. Terusnya buin ke iwang. Selanjutnya nih kuruna belik. Ike ke surat menjajar. Iwang ini ke surat menggantung. Jadi kuruna sani mewarna barak belik ke iwang. Terus belik. Terus kuruna belik. Ke kuruna belik. Taler ke surat menjajar. Iwan ini ke surat menggantung. Jadi kuruna belik. Sesuratan sani warna barak. Sesuratan sani iwang. Lantur contoh sesuratan ada suara sani sekali biasanya ke surat menjajar. Itu wenten kuna sero. Kiul, biu, selo, siling, miwah, siang. Keruna reksor puniki ada suara nyanyi sekali suara. Radio, putra,
Beserta tali yang kami menggantung. Untuk yang kerap betul. Atau satu ya, karena gantung ada buah pisang angin. Nah, sejeruning kerana itu, ini tetap piring aja. Jauh, utawi itu, surang, utawi itu, hari seribu banyak. Wonten aksara yang jangan, aksara yang jangan itu bergantung untuk berapa. Umpami, margana, warna, tutur. Jadi, bisa kata yang suku kata di depannya atau suku kata pertama atau itu ulang maupun dari form yang belakang atau yang jangan. Maka aksara nunnya diganti dengan merah. Perhatikan penulisan kata di bawah ini yang hurufnya berwarna kuning, di mana nunnya telah berubah menjadi merah. Kemudian sama-sama berubah menjadi kata dengan kata. Ada suara R, suara L, dan nama pokok pada kebetulan suara ritm lah leleno. Umpamanya, guna lekat. L yang itu berkesin untuk leleno. Nah, pokok maka diganti dengan ripple dan diperhatikan lagi berwarna adalah kata yang benar dan kata yang berwarna merah. Kruna rasa, jadi kata rasa hanya memakai ripple karena tenang berkepat tidak boleh itu ripple begitu yang bisa berkata tidak. Gantungan lo, warna tepat. Dan gantungan lo, dan warna tepat. Bergantung atau buang umpamanya lo banjir. Kedua, kosong, meres. Sejeroning angkepan tunggal, yening pemuntak keruna miring ancen nahan, laris ucap keruna miring kurma pengawet adarit, neten ke surat buah, nanti pasok bagian jalan adarit, wenten rebus satuan, tiap berat, buah, pada bagi. Nah, demikian tadi materi tentang Sampun ya alit-alit.
Nggih nika wau inde aksara ada suara nggih. Kepirang ya suara Ibu? Alit-alit. Kedengaran. Pirang, Bu. Nggih. Sama Nika iwau sampun alit-alit miarseang inde materi aksara arda suara nggih sani mangkin sira sane presida mahsuara nggih. Napi sani sampun presida kepolehan alit-alit sesampune miarseang materi iwau. Presida coba Juli. Presida nggih Juli. Nggih, terus Juli. Pengangge suara, Bu, lan pengangge tengenan. Bu, ring sesuratan abian dados ngginania, Bu. Nggih, nika inde pengangge sada sampun ke pelajahan iwau nika inde pengangge suara miwah pengangge tengenan nggih. Sesuratan abian dados nika ngangge nanyeun. Nggih, niki sematone mataken sira sane presida tentang cenin penjelasan nggih. Inde sesuratan abian dados ngangge nanyeun. Presida. Nah, wau kan alit-alit sampun miarseang kentan materi video ini sesuratan. Nah, Ibu izinin malih nggih. Sampun kan singa niki nggih? Sampun share screen nggih, sampun nggih. Sesuratan abian. Dados nika nganggen nanyo. Nah, iki ini pengangge arda suara. Pengangge ada suara nika wenten kuda alit-alit wenten papat nggih. Nanyo wenten gantungan lo nggih. Nah, ring sesuratan abian nika ngangge nanyo santukan nika abian nika berfungsi sebagai pinaka suara nggih. Pinaka suara nika dados nyanyi ya ipun ke surat menggantung. Jadi dia ditulisnya menggantung sesuai dengan pengucapannya. Misalnya kalau anak-anak mengucapkan abian nika boye je abian utawi boye je abian nanging yani ngucapang abian nika becat abian nggih nika mengenang karena abian ke surat menggantung nggih. Sampun Juli? Sampun. Nggih, sani makin sira sani presida latarang inde aksara arda suara. Tapi mantan sani termasuk soroh aksara arda suara. Coba. Sira presida. Yang Nggih, lurus. Nah, yang car sayang, napi mantan soroh aksara arda suara. ya rawala. Nggih, patut nggih. Ya, lo, miwah, wa. Nggih, alit-alit sane liana sampun api, sampun bersidang resep. Reva sampun ngeresep. Sampun. Oke, coba diulang. Pengangge ada suara nika napi. Ya, ra, la, wa. Nampura nika aksara ada suara nggih. Ya, re, le, wa ya. Tani makin ini pengangge ada suara. Tapi mantan pengangge ada suara nika. Nah, niki sampun mantan niki. Nih, Ibu sudah perlihatkan materinya. Pengangge ada suara sira presida. Napi mantan. Aksara setengah suara. Nggih. Aksara nika aksara ada suara nggih. Aksara ada suara nika. Artinya aksara setengah suara. Nika presida sebagai konsonan miwah sebagai suara. Nih pinaka wian jada miwah pinaka suara. Tani makin sira sani presida nyar sayang. Napi nika soroh pengangge arda suara. Nanio gantungan lo gung utawi cakra lan suku kembung. Nggih, patut pisan. Isine cokoplokan numon sareng Juni, yang lain semangat. Nggih. Nggih, sampai patut nika pengangge arda suara nika wenten. Nah, wenten api
Nah, nio Nio. nggih. Nika nanda buo. Anda Nggih, gantungan lo miwah suku kembung. suku kembung. Nggih, sampun patut nika Juli nggih. Lanturang mangkin. Sira presiden nggih nyurat. Nggih, indayang nyurat kruna. Sani medaging pengangge ardhaswara. Coba kruna napi sani medaging aksara ardhaswara. Kruna abian. Sira presiden. Pernah nyurat ke abian ieu nyanyi gantungan Bu santukan ipun pinaka suara. Inggih patut nyurat kruna abian nika ngangen api? Gantungan. Nggih, santukan. Napi mawinan santukan ipun sekadi suara. Nggih, ke surat menggantung. Nggih, lanturang malih yening nyurat sapunapi sesuratan kruna tiang. Titiang. Cici. Bu, Nggih, lurus. sama lu lan harga sama cecak Bu. Temu ulu lan wisarga nika mececek nggih. Nggih, suksema nanda sampun ngicen sampun nyawis. Nah, punapi nika patut napi iwang nggih sesuratane nanda. Napi alet-alet patut napi iwang. Tiang Bu, Nggih. Nggih, durus Juli. nyurat di tiang nike tan patut nganggen wisarga he. Santukan kuruna di tiang punika pinaka suara Bu dados nyane sesuratane le maulu te kegantungin nania lan medaging cecek Bu. Inggih, patut pisan nika Juli nggih. Nah, nanda nika sesuratan indek sesuratan wisarga nika ninten jeung mececek nggih. Nah, nika indek sesuratan kruna titiang nika te terus mau ulu. Nah, wisarga te mau ulu tiang. Nah, a ini kan nganggen ia nika wonten ia nika nganggen gantungan nganggen Ya. na nyo nggih. Nggih, presiden nyurat nggih. Coba surat Juli ring buku. Presiden Juli. Nggih, coba. Dengan sarang si sumatone nyurat kruna titiang. Niki kanten kecingak nggih materinya. Nah, niki. Ya. Ini Bu. Coba perlihatkan. Nah, perlihatkan kamera Juli. Nah, niki nggih. Niki sampun kecingak let-let. Niki nyurat kruna titiang nganggen api gantungan. Iya, ia-nya nika nganggen na nyo nggih. Sampun kecingak. Ring contoh niki Sampun. niki ada suaranya nih sekadi suara nggih. Nika contoh nih wenten kruna tlaga putra satwa biasa krana titiang. Nika seseratan ada suaranya nih menggantung. Nggih. Nggih, suksema. Nah, nggih, nika sampun patut nggih Juli. Mungkin lanturang malih. Sira presiden nyurat kruna semaya. Semaya. Yang Bu. Inggih, Yang Bu. lurus. Mepepet memiwah yanika ke surat mejajar Bu. Santukan pinaka wianjana nika Bu.
Inggih, patut nika nggih nyurat kruna semaya nika miwahya nika ke surat mejajar santukan yani ke surat menjajar nika pinaka wianjana berarti sebagai konsonan. Wianjana itu konsonan jadi ditulis sejajar. Iki contohnya nih nggih. Di marga rana wonten nuwun. Sesuratan aksara adaswara sani mejajar. Iki contohnya nih sangkala, sangsaya nggih, wibawa. Nah, itu ke surat mejajar nggih. Nggih, sampun ngresep alit-alit. Presida ngresep nggih? Sampun. Nggih, nggih. Nah ya, coba tepuk tangan umur. Mangga kantun semangat aja. Nggih. Nggih, presida keresepan nggih. Lanturang malih nggih alit-alit nggih. Mungkin indayang alit-alite punapi susuratan kruna krana sira presida nggih. Nyurat kruna krana. Tiang Bu. Inggih, Indah. Aksara K kagantungin gung. Nanyane ngangen narambat Bu. Nggih. Aksara ke kegantungin antuk gung nanyane nika ngangen rambat. Nuwun. Nah, niki sejeroning kronalingga yang niki cape ring ajeng re ring ungkur wonten nyane nika wah dados rambat. Contohnyane wonten marga rana nggih, truna krana nika sampun patut nggih Indah nggih. Nika sampun patut cawisan Indah. Makin lanturang malih. Sira presida nyurat coba nanda presida nggih nyurat kruna truna. Nyari nyurat kruna truna, nyane nganggen api nanda? Nerambat. Nggih, patut nganggen nerambat. Sampun ngresep berarti nika nggih nanda nggih. Sane liana sampun api, sampun ngresep. Sampun. Inggih. Detik bisa nika nggih. Coba kita tepuk tangan lagi sekali ya. Semangat ya. Ampun semangat niki. Ingat Ibu. Ngapiang ada alit-alitis pateh jemet ngajah ring jumah nggih. Ring jero soang-soang. Nggih, malih nggih ijenin Ibu contoh nyurat kruna lekat. Sapunapi susuratan kruna lekat alit-alit. Nyurat lekat nganggen lelenge Bu. Santukan arda suara lenenten wenang mepepat ipun kegentosin antuk lelenge. Inggih patut nyurat kruna lekat nika lenyane wenang napi nenten nika mepepat alit-alit. Boleh enggak aksara le-nya itu dipakai pepet? Enggak. Enggak dados nih nika kegentosan antuk napi Lelenge. patut kegentosan antuk lelenge. Contohnya nih kruna napi manten ngangen lelenge lekat lengis nggih punika tala ring kruna rah nika nika ten menang mau pepat kegentosan antuk napi Rerepo. nggih rerepo contohnya nih napi sesuratan kruna sani ngangen rerepo Regaji. nggih regaji nggih patut nika nggih regaji sampun presida ngicenin contoh napi Regu. Nggih, regu. Nggih, miwah serengas niki contoh-contohnya nih nggih. Miwah sanilianan. Nggih, ngiring icen tepuk tangan sareng Juli sampun presida nyawis. Nggih, tepuk tangan majang kelas 6 sampun presida nyawis becik. Nggih. Sampun selek niki melacah dumugi malih jebos presida nyawis
pitaken sani wenten ling LKPD nggih. Sani mak nggih alit-alit sampun sami niki sampun ngresep wenten sani metaken alit-alit. Yang Bu, Inggih Juli. pepelajarannya mangkin inde nyurat aksara Bali Inggih Juli. arda suara. Juli. Ada suara Tulisannya- ke aksara setengah suara. Inggih Juli. Alit-alit sani lianan wenten sani metaken. Nih Indayang mungkin Juli Nike Juli sampun patutnya coba diulang Juli coba sutetang mungkin ini pepelajaran. Jahan. Pepelajaran mangkin inde nyurat aksara Bali arda suara. Arda suara nika aksara setengah suara. Sani prasida sekadi suara dan wianjana. Yening sekadi suara sesuaratane megantung. Yening sekadi wianjana sesuratan nyanyi mejajar. Contoh yening nyurat laga dia nyanyi megantung Bu. Nggih, sampun patut pisan nike nggih, Juli nggih. Pepelajaran mangkin indik nyurat aksara arda suara. Aksara arda suara nike aksara setengah suara nggih. Prasida pinaka wianjana miwah pinaka suara nggih. Ke sampun sutet nyanyi yang nyurat aksara arda suara nike patut ke surat manut cara nyanyi ngacen. Ke contoh nih wau sampun kruna abian satu nih nggih. Wah sane liana nggih. Makin untuk nguji pengeresep alit-alit, Ibu ngicenin alit-alit soal. Nggih, Pande, penapi Pande? Nggih, lantaran Ibu jadi ngicenin alit-alitnya soal inde aksara arda suara ring LKPD nggih. Malih jebos jagi sobiahang Ibu ring WA grup. Indayang karyane nike sampun nang lali nyurat identitas. Nggih, identitas sane lengkap. Tur kumpul malih pitung rahina ring pertemuan sane jagi rawuh. Nggih. Itu rahina. Nggih, sampun ngresep alit-alit. Sampun ngresep nggih. Menten sani metaken niki di LKPD, Ibu perlihatkan di LKPD-nya. Sebentar Ibu jadi share screen malih. Di LKPD. Nah, malih jebos LKPD-nya nih jadi share Ibu ring WA grup nggih. Di sana dilihat tentang LKPD-nya. Sampun kecingak niki. Sampun. Niki LKPD nggih. Nah, niki dagingin identitas lengkap. Surat nama, nama kelas nggih. Nah, nike wenten petunjuk umum silakan dibaca dumun petunjuknya nih. Nah, nike wenten tes pengetahuan, nike salin aksara Latin beten ini ban aksara Bali nike nggih. Surat antun wenten tes keterampilan. Nike. Sampun ngeresep alit-alit? Sampun ngeresep? Sampun. Oke, wenten sani metaken. Nggih, yen sampun dumun pepelajaran makin wenten sikenoh nyanyi mangga alit-alit presida wagat menyurat aksara Bali nggih. Malih pitung rahina nika kecunduk malih sareng Ibu Guru indek pepelajaran selanturnya nika indek kruna pola nggih. Dados alit-alit rerah utawi searching nika ring Google indek materi kruna pola nggih tur kepelajaran ring jero soang-soang nggih. Sampun ngresep nggih alit-alit? Sampun. Nggih, sutema. Nggih. Alit-alit ngantos iriki dumun Ibu Presida nyarengin alit-alit melajah bahasa Bali yening wenten iwang Ibu Ritat Kalo nelatara ngiringang alit-alit melajah Ibu Nunas Mengampura. Inggih sedurung pupetang Ibu ngiring berdoa dumun. Mangda pepelajaran puniki Presida mapikulih tani berdoa mulai.
Inggih puput usuk sema antuk ratian alit-alit kecunduk malih ring sareng guru malih pitung rahina sane jagi rawuh nggih puputang ibu antuk paramasati. Om Santi Santi Santi. Semangat alit-alit. Ibu. Ibu. Nggih.